Hii ndio namna ya kutengeneza finger coils nzuri. Unataka kuitengeneza finger coils nzuri, hakikisha una gel yako nzuri, unai-apply kwenye nywele, alafu unaichana taratibu. Kisha maliza kuchana, unaanza kukata nywele kidogo kidogo, unazungusha kama ninavyozungusha mimi hapa. Na namna ninavyozungusha, unazungusha mpaka mwisho. Ndio inatengeneza sura hii hapo, tofauti na curls ambazo unatengeneza kwenye natural hair. Hiyo ni finger coils ambayo inatengenezwa kwenye natural hair, ambayo inakaa kwa staili hiyo na inadumu muda mrefu. Cha msingi tu ni kuzingatia usipake maji mengi, usiloanishe sana. Ukiloanisha sana, jeli inayeyuka na nywele inabadilika, inakuwa na sura mbaya. Kwa cha msingi ni kupaka jeli yako vizuri, alafu unaizungusha taratibu. Ndio inakuwa na hiyo sura kama unayoiona hapa, ambayo inasaidia nywele inadumu muda mrefu ikiwa na hiyo jeli na ikiwa na huo muonekano kama unavyoonekana. Karibuni sana Masterpiece, tuko Tabata Bima kwa huduma nzuri zote zinazohusiana na natural hair. Karibuni sana.